Kakenhun kinohikai kebelatip kum ki terminated teachers arhajar khatsau ki bana rilum jantia bat ki badai ka batch ke banengkong kila kerpat ke sarkar bantung kam biang hadian khandai senam begila syabekam bat kila aipor artayo ke sarkar banlei lem kumta kim banse ban mi madan bandawai ke hok jongki ha ka jing ekran bat kilat pathai khubor ha ka khatsantrik nailor arhajar arpuar ikong happiness suciang ibedai kawin gino hikai balasya bekam ile thu bakadau kedai namar balata siali ki score sheet jongki shosho ilong ba amdai maki ki bata siali namar bai ka score sheet lale di bashim interview bakilale himaki ile thu ru bah kasam arhajar khatsau kiladon arspa asapun rungut ki balasya bekam nagisan teligi center bat hadian kejing bishar jong yang syari bat ka CBI tang rungut kila yo biang ya kam Shosho ila benrap by yaki latung kam haksam arhajar shipau hadian bekladap le ek interview bat mentah hadian ke jing bishar ka CBI la pharu yaki banseu ka kuna ka basan pawajar tengka ya ka bai loong bakan ke jing le ka long ke ka pamla ban pediang kumta nakaliang jongki ki kerpat ke sarkar bantung kam biang yaki kumbala le ki bai pat aksam arhajar khat kendai ha ka ba ki don arspa andrupongut ki belasya bekam Ndraina kini sispa praponyungut kila yo biang yang kam. Tado don kan de pade te kilong kita sali kenya kan ka maksungi. Nomor la chan paro kino hikai la sakta sali haga experience. Te kan ni ka tak sali ka kta ingi. Ya kta ya ka jabiang chingi ka kta ka long yang chingi. Mentangi la ya ka ba la chan khandai snem ni ya kini ka jenjar. Te mentale se kibreo kila ban keli. Babalai kini kimi tang mentah mo, balai kimi haji syana duk menswa ngimat ban mi ya kanekan. Tang masin daftar minit aku tu kepuar hau ajar kasau leman ngila apa nyengi hau Januari ada cepau na apa nyengi. Dah aku tu kepuar bala apa nyengi ngila siapa ponyi la letre. Dah hang kan dia kepuar ngila letre ngila ka ya kan ke GPF la out nyengi malah ngila tre. GPF la out la pengkrek service book nyengi. Teman-teman dep pengkrek iki baro hadiah saus nampak dia terminate season. Dengan hon yang kata kecenglet jengok komen pada terminate ini, sudah terminate ini kita krim sotu sotau. Barang tip hero barang day mengi bata sali ya kan neka score sheet. Ngim juga iya kan neka score sheet hero. Ngim day mengi kini nasi interview. Ngim day mengi ba I max. Tak kumno mendapat dia bandai keli ini ba bandai ong ini ba yang ki sali dan penduduk kami pay. Ngim hon kaya kata kecenglet jengok komen. Ikum ba kalet silian keman. Tada pedi kini haladangi pedi kani ka skor siat baru ko wei ngin syamba la chan man na ko wei pa ko wei la chan ban ong baru skor siat kalau tak clear kam dei tang je kini ki first list anda ni file sa code how to snem hadi nang tahap pedang bingidang ya huri hora ha ko ka komen kala pha kila don ki bawan ki ong ni ban withdraw na ka case withdraw ngin real estate kan ngi to ko tengiru ngingai tiki ang nade withdraw stang ro pila ban yo ikarin statement tingi ru ngi withdraw no nda ngi withdraw ikram withdraw ngila withdraw kumba mal lai pawai ngi la withdraw tanda withdraw kum tapade ki klam reinstate pade ngi ki ong ba ki padang don ko temla ban reinstate then damar ki klam reinstate ngi ru ngi ban se ngi yo yang satisien sako tingi lai na Supreme Court hang to tanda kita support Supreme Court hang to pada tanda Supreme Court pada gila ya kat to kat negara kia sang to nang to pada gila pha biang ke Supreme Court yang ni cha po High Court ko ong ban pet yang satisien ya kan matar jongka high level ba jongka CBI tanda ni poi hang de High Court pada tinggal la ya kat to kat ne benai senam tamai to thrang la ya hadian jengi pada kadon sakomi ke group pada kan kadai ke group kidon basis pa iwengot kini hikai kini kino hikai pada kini kino hikai kala file nomor ki ongin tu ya jaga kod ki rupa ben I bangi ngin sok mesin bangi kod mo ki dia file sa ka kod ndak ki file hang ne pada ka kod ndak bisa dikinde nak ki sispa iwengon ka kod kala ong ba kumbasan phangut ki deki an tentat mo ki an tentat ti cha kini ki san phangut kilong ki ne haduk mentah kabeh batam na kito pade kilang di Supreme Court haduk mentah kilang don Supreme Court ya kini la khot la ka court kala ong baki deki antin ke tintat tang ba kila ong ki tintat haduk mentah kidang don ka service ka komen ki klepat le yung kwa hiru bakin do mo ngim ong ba ngi kwa bakin do na do mangi so thu ba ka stam badukam ngim ong bakin do handre ka pen I hang ne yangi ba ka komen ki nyaw chiliang khamat
balai yang marsin ong marsin terminate ya ki pate ki pendek no ki pendek kadon ke sosik ke nak dia jengi bangim hon na mar ki don ngi don ngim kwa hero bakin kin hab dan nekin sak terminate nrengi ki repat ki sorkar baka sobah ban ri isti dingi kumba ma ki kinde ngi ru kwa ke bangen ngin yo ke kam mar kolong ko ba thang ban mar ban cuk don ke kam dan kam kolong ka ai ke ba cencar ke nam ta jengi ban im hadu menta kan tementai ngin ong iko komen ngin ai lat iko komen ban kapet biang sisi ni ke kam jengi la kumno hapo arte yo la ke komen kam le ngin ban se ngin mi badan no ma baru cikata ngin cuk mi menno ngi buram mi ko komen ngi buram syai komen ngi klam mi ngi kwa berpejak buram ngi sengap ren dan ngi sengap plan ke komen kale ngi kumne. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.